Dolamara Jamindar Arong Pan Baril Peace Kolalong, Harkar Teranga Pomen Pen Procession Asai Kedeng Pon, Lakain Kora Trok Dwarbagri MSC Constituency ka Parlo, Dolamara Police Station Angkang P, Dolamara Pan Baril Peace Kolalong Harkar Teranga Procession Asai Kedeng Pon. Pai Chiklo ni Pai Cricket Amani, Adap Porfai Trok Siapar Molam Pen Harkar Teranga Pomen Pen Kejapon, Headmaster Teacher, Nobenson Timong Assistant Teacher Bijoy Kumar Chonghan, Lapen School President, Bijoy Terang Lapen SMC Tumche Tongdon, Labangso Harkar Teranga Puamen Peramu Cheng Ponsi, Panbari LP School Pen, Japi Juri, Anwandi Mataram Bharat Mata Kijoy Pupen, Kilometer Hini Sosechot Armu Cheng Ponsi, Measurement Pachun Panonglo, Kajironga Pen Thompson Terang Loti Kimi News Karbi Anglong. वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय जय मातरम 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 जय जय वंदे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे 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 भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की 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 वंदे 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 भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे APSLC alamjai sarpo akai angtong kiotaralang lijal pen jogderapi hamren narong sopialong nanga chomre West Carbino hamren narong sopialong APSLC alamjai sarpo akai angtong kiotaralang lipatek mate jel pen jogderapi hamren narong sopialong nanga chomre thu bangso nanga chomre amayalong penanar mu chetongsi alang lipan Karbi opo penar jopon lapenan part alang lilong socheng constituency pen APSLC MSC long rikro lapen amreng constituency pen APSLC MSC akai danosorong paratum chetongdon Bangso amayalong ben kapasini pon atengke angtong tigatarang lipotot Karbeno arada kari nai hemprega farman la pen $60 lokedo inglong aso pen kaprega pan botalis kangtana sai claimback nangjip $60 aja konstami kangtang nangjip puta pachini pon la pen kewang jar ni mate non eprang kachesong pon jialong ge tistami rengstami hemprega farman litum EPSL sia song pen ke hempreglong litiki ingtang rak pen sechesong pon bomji puta pirang ke theno pachini pon Hamran pen Berson Rohang Loti Kimi News Karbi Anglong. Pong kache songe do or die puloken
ลาสิซียมตุลิรามรองหางแกหายชิตาเมฮาลาซิกชิตุลเต็งเป็นวอตาร์ลิสลองเป็นบางคนน่าสัวเมนอิงทานังจีปุลาโซอารอนนอนอันสลามแรงลาเกสลามบางเปปรับจินนังกอกปุลาเกอาเทมาลาเกอีเปียเชลซีตัวมันพันสิจะไรวงนังปุกลิกละเกอัลลังลิเมทังมาตะโลอาเคเลกิวิริตุลิรามรองหางตะกุนาซีโดลังอัลลังลิตุมเฮมิชิตะกุนาซีโดยลังalang li tuma donar rab ajir pujir pikunalo doilang ke khele ki virute ni litabelo alang li tabelo lasi alang li lake claim jogjelo lake bang jogle ang hoilong inisita claim jogje ya pot ke claim ik dernon ni tum puloke tuliram rong hang ang thin chipet he pen hemprek palong logoi ang thin chipet he pen sixulo teng pen bang kona so mening than etnoi alang li phansita akumlin kimpi puloke alang li phan mirelek pa iji puloke nili si mirelek pa i polang li phan people lo alang limit hanga ke pan kachira yi pan people lo klema hedet ke asu mo ke wangji awe pan ke thir klong pen dang long ri long pat thir nang ji polang li people ma thai hedet kente da mithang ke pan ka tharli mithang ke pan ka pasung la helu malang li klem the kente lasik claim ik dead non ake hai tuliram rong hang nili toma kate song ke thi burbulo nang li jong hele nang chok nang theng jong hele phatek nang bengsita nili tum ke atowar ke atowar si dampol nili tum nong ke kapre ka towar ke avelu do poi phitsita nili phan nang ka humri tum do pik e sona bangela hello ning ke theklong bangke lasi nili phan si aso sulo kote mutilo achikli lo punang chema tha pen komad ne lang enjoy komad ne thesiri the punang thon bang do pik apa halaso nang che lang ho nang che humri hu ni le pha nang than de kang pimi ye ra ra tum ke an so se se ning pung thurong lo asi tuliram nong ha ke hai bang nili phan paklem hai hinang padam hai hinang ra ra phaman pa che song hai hinang pu nang ke beng beng hala bang chun che del lo pi purung thurong lo alam mang ke lasi no pak sobak arti chuhu pugalang li phan bang se rodam thurong lo bon busini li mathalo athema non bang ra ra bang ke purung rong lo alang li phan si check rong po alang li ke claim ke dam ke chok che poran bang ke non ke tuliram rong hang phan si la bang ke alang li sa dai do lo pot alang li phan si la ke rat arju po alang li non che thago nang po kopie pot si non la so ka che song rat ki thur pa hut e Karbi Anglong autonomous council abotar list along bang ke kichi ke be kona so playing head ilitum vote ke jok pen ilitum thang amun phan che pa hai ne set ha bang kona kichi ke be phan atum phan chi ki nang rong la po nang deng nang le rock ke la ke nang li tum amening thanang po ko ane ka che song alang li arju dor de ang thin che pa thip lasin non ge rat alang li phan si arju po alang li non che thak on thak people la claim ke det ke la hello APHLC claim rap la pen APHLC a phan ning nang ching samdun la pen rat de do ana phan si tame nili hin pen non amat nili thi hek pen ka pachini kang tung ke la hello don tum rap tum pir the long ke ake joy ke thang ta long le atumi nili polo thang ta long le lasi non ili tum ke mang ke Karbi Anglong lo ki che ki be tum phan dak ko an mai tum aja ko nang ke thidun ko an ma dak abar sai ki pi halai hu ke ing thana ing posi pulo 60 dulo teng pen la pen isi bang ke hemprek la hinia ke mang the dung do la hinia ke mang jong si chunangi pulo tang te la ke dona tum non amat itum keng kama chi jor ning ke la ke thi bur che song nangi du or dai posi bang puno pir the hana chi ne lo pir the thana chi ne lo itum ke mang chunang po pula ma tha thip ning pulang lo pote bang lir lor pine nang patur po pine mesena asona paklang po ke doi erote certain kok pahala pusi tum bangke suidun chok po lasi nona bangke tum ke du or die thi bur chun vegnang ji pula so mat hat thip jong si claim lo pulo tangte ile tum ke manga chun po la hello non ken kama che jori bangke Ingdeng pli student social freshers meet ke paman pon lakhain ko rapo nilip MSc constituency ka parlo Chokiala Higher Secondary School along Ingdeng pli student social freshers meet ke paman pon Mangso mailong alisar pamana peng ben ka chetong don Karbi Anglong Autonomous Council EM Education Research tok bista me chetong don on part of principal Lomer Jain College division rongpi social workers khogen tera president Nilip Sport Association Winson Ronghang secretary Nilip Sport Association Noah Phangcho president KSA General Committee Suresh Tiso advisor KSA Chokela branch chesongkiri intia tum chetong don mailong alisar poem research tok bepen loka chali kupon kenang sot ma polam thai hoi kachar le asmara tumapan than bajar mi pon on part of Chokela Higher Secondary School principal Dr. Ranjit Ronghang pen lo kachar le hemalong akanang sot hayu sai kedeng ponja pan pin porlo em research to beredeng pi pajar pon
Principal Dr. Ranjit Rangpen kepacini pon atengke lokacele apaike Chukela Higher Secondary School along nonong kacale somarapaya bangke nangbat bamlo. Lapen Higher Secondary School ang denga bangke kedam tang ningkan plita percentage ke 100% saidelang. Bontai si ningduk meme alama bangke Chukela Higher Secondary School kacale somarapan classroom awela pen penan infrastructure sai ke claim pon angji dolang pose Principal Dr. Rangpen than pacini pon. Chukela Higher Secondary School along kenang je anasai ke claim pon je panim Richard Stock bipen non ke bang journey hot budget selam pon si la kenang je anasai claim pon po posilam chak pitikang Chukela pen Philip Tiso Loti Kimi news Karbi Anglong Chukela Higher Secondary School nang li principal hin penan nang to school long jitu kadurbor pantila da kivik pon ason PPC nang tumlong la da gidolo nang li labang so puthak khanjima Cengsi nang tum kado wepan choro perfect lo. Kasi penengan ladak Chukela Higher Secondary School labang ke nek 5 time po mane social pressure smith. Debon sitame tuning abang ke la pandemic COVID-19 na jog masih tuning abang ke ni tum social pressure smith di ponong delo si peneng 5 adim bang ke 4 cheplang delo. 4 pressure social smith pemandar lah. Kasi ni tum mohet kaike tan tu becethan lo je ni tum ladak Chukela Higher Secondary School long bangke percentage bangke mesan nan tum kado we kaita chini lo la peningkan plitan ni tum long ke 100% lo la sonak thak sia ku school bang setamen no ke me pon bom no puwai phet setame si ning ki duga lam the bangke la lo je ni tum long dak infrastructure development bangke week pik la athe ke non ni tum dak Higher Secondary School building ka we ajok non la Higher Secondary first year la pen second years da me da high school long a library a room lapen ke laboratory a room lapen ke akula high school long additional classroom si cerai et lo so ka cerai et a joga masinon high school long students do pegang bong sitamela tuma bangke di adema wedat son se mandale isisia class si 90 plus along pen along ke 100 plus amasi di exam hut bang lablo pute ahut pen ke long le thak si mane exam ke tok nang son tadu jo la sila bangke ni tumlong ke sung tactic la bangke infrastructure development lo je ni tumlong ma proper mane di Higher Secondary School building away la penka ku school non existing mane high school do poi fir sitamela ta renovation nang po atheke la ke 53 years complete alo sitame non dak ele tumalong education in charge yang wang pen isi ning nang pathelo je aso school buildings tame non akimi nang pipon po lapen ke aku Higher Secondary buildings tame non akimi yang pipon po pusia lam jacks tame ni tumhana pipon lo asiarang di pan tame choro parpik lo alang li pini la so food social pressure smith dak me tum anja choro parpik lo lapen ning the parpik lo je alang li la so kache chak te kang alam pacun baik po besi nilihin pan alang li pan tame aku batai mana suri aku bang tu pajelik lo tenang itu lah dak itu lah exam center bang ke dak kado we ke Chukela long si kidodo stamina tum ke dai tholong si tok dampu la bang so lampu thak nang li pipu je nilai tum la high school an mana metric ang deng asat lang ana bang ke nilai tum la dak Chukela high school long masih center dolo metric asat lang ke tawiye pan bang ke bon sitame la Higher Secondary second year la exam abang ke nilai tum dak central ka we joksi nilai tum dak Halloween pen dai thol Higher Secondary School long si dak ke do ke chali so matum anstame ko dak si tok nang kok pulo la si until unless nilai tum la building long le tiga bang ke nilai tum la juntu la central mane Higher Secondary exam ke conduct je pan central bang ke tum dak bino dak ko si ke chengsi bang ke nilai tum ke nangji bang ke la Chukela Higher Secondary School building bang ke nang so thepika tela bang so nang tum Higher Secondary School long nang tum student ki bang on bang male female pen male female pen ke 600 plus 614 ke dam tang jitu ke cheng pen si nang ki zoom man de nang ke kam bo ma non bang ke nang ke kam lo ke cheng ke kom hek zoom hek sitem non bang ke la dak school mesan la pen ke teachers tum ke than che paduk pik la pen quality education ki pi palam bang ke kado kawita chini la sipini has tamena tum thek ponlong lo Halloween students tum stame Nagaland border ba Golaghat border pen tum stame kada Higher Secondary School la pen ka ko high school long stame dak same nang che thab nang tum na logathana facility people no nang tum facility la bang ke do pokali setame teacher to mathang chepaduk pen teaching is setame kisuman teacher tum chewan po la pen ke ako government pen angi pido projector mokha projector use po ahut pen bang ke mathang laptop chewan pen sine tum la class and po
kasi lahai paklang pensi ni tum tia mani students atum pan awareness pipan bom student tum isi quality education bang pipan bom lo la pen class away that who's tamine tum online class tame and pon bom secondary long nang ka humri puthak nang li than pon ma Nè, Chukela Higher Secondary School lo. Prangsia kiru pilo itum Dr. Ranjit rong apa. Ang li kang hon pen ni fan pingi dak kliang deng ni social meet process tu ma fan. Ka welcome program long ni fan chief guest ha. Minang hang lo pen ningarong pik pen sini pi dang hang ten lo. Student atum sami dak 88 bang 88 students lo process tu. Apen Jugidam tang ningkan P higher secondary ke 100%. Kasi I congratulate to Dr. Ronghang. thank you sir Ya, alang pa nasung kacepat dupen na job. Apen nili pa Harvard chokela nan bangke ningarong na si itum a principal Dr. Ronghang son kedu all over the school long alang item kinang to ko ni consent bank ko. Kasi ningarong dahil je awareness campaign na hisap si nili dakan sami ng kahumri ason sa ibang no ito sila pen mo pen sami student at fan encouragement dito din ang tungkol hidon drop rate mane pinangan isi tum pai po tumafan ato kanu long pen ke bang na chit kondo na so maro tumafan nang tum media hoy sami na chuni no nang tum tai than pitu itum ka dogo bisi responsible and rapid nangji so education system ke matro Dr. Tuliram Ronghang alang li kemang along so reformation education system along kapachelar kontegi apan klembom itum kato ka vitamin so adip idun da kapachelar kon along itu cirab dun anji tela bang so nang li pini la dak high secondary school long nang li kewang pen jitu la dak pen memorandum nang bi pen nang li kupisi la bang sorat pan memorandum lang tu makin nang sod ko kapang kila higher secondary and ban school building avela higher secondary pen get tutak la sini budget pen atin pensi ni pachuni pansi ni klempon ko na pen high school samia lang tung memorandum si ang ki putang do on process lo na pen that condition school higher school condition ta mimi la suppose atum as a building kini fan kehan kato ko sa ni CM sir pen kiting ma pen kapachuni fan ni bori kon la pen nak jitu Karbi Anglong pen jitu la nang li EM education EM ar pulong lok lo la pen EM ar pulong lok pen nang li la nilip angkang long mang pini kicing si maman te ni tum awareness program system ke klempon along a block 11 blocks do apen lumbazong social meet of Chokela Higher Secondary School. I congratulate all the first student of 88 student and welcome them into this school at Chokela Higher Secondary. I came here to encouragement, motivation speech I have been given to them. First of all, that your previous priority is to studies. So give your time to study. And my awareness to the parents, my appeal to them, that please encourage your children to go for more further studies. Because as per survey, we have got most of the school dropouts in Karbi Anglong is class 9 and class 10 students. Because of one thing in one region is the child marriage. And we have to give this awareness along with the media team for this awareness program. Okay, sir. Then after taking over education EM at Karbi Anglong Council, you have been visiting one place from the other, and many people in Karbi Anglong appreciate the visit that you have been made. So, is there any other step that in future will be taken regarding education in Karbi Anglong? See, I firstly thank Dr. Tuliram Ronghang, CM, Karbi Anglong Autonomous Council, for having faith on me, Yes. for giving opportunity to serve the education EM under his leadership, to be his colleague. And for reformation, that is firstly important. And we have got a mission 25, that to bring out, to change the education system for reformation, so that
HSLC result will come out with a good constructive result on 25 or 26 of Vision Mission 25. Thank you, sir. Thank you. Tambom lo. Samilang su blok damji, Hauraghat blok damji, Pokazang, dupigla a blok doan, Romang we blok penceng blok ni blok. Kasi a blok tin sami itum education officer secretary situm do nitum discuss pensi nitum sudden visit sigidam. School lang pensi itum dam. Nasi kala dak pen dam pensi. School along a performance hingu muchot. Ha? Quality education along ke ban. Teachers ke kom adi malong son nitum selection kuri lang si visit dam. Dela bangso jitu school long penano government school long bangke student atum dopo teacher bang dam ne da bosan tum phan ke nang lihin pen kupilo la tum phan message si piang tung bangka. Student atum bang dolo, teachers atum bang aveda dam de dam kudu. Hada tak SMC president do. SMC president atum teaching wa nangi. Alan tum committee long hada resolution hada do. Hada tum pen complain alo ni tum phana paleno. An lutante ni tum action ke ni fan claim. Seta without any complaint letter majo pen nang pipe public ave pin pe pen ke latum ta high court dam lipo. Kalima kala. High court dam po case ng pipo lason pen council pen itum cidan dunang po along po. Kasi hola alan tum same damde po approve bang itum council afan nang bithek pu kaninje chot pen ka julong chot pu alama bangke itum action claim pon nodak ti en pon nodak nas ke wangzier ni bangke ni request lo jong se hok do lason pa ni itum afan SMC pen itum afan resolution hola so afan endra a committee pen itum afan complain alo na pinom itum nan pen bori pon